nongeye kubifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kubana natwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye imbere mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza. Ikaze rero muri gahunda z'amakuru. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi i Nairobi mu gihugu cya Kenya, akaba yakiriwe na mugenzi we Perezida Uhuru Kenyatta, ndetse banagirana n'ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda rero akaba yakiriwe na mugenzi we Kenyatta kuri wa kane tariki ya 3 Gashyantare 2022. Ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byatangaje ku mbuga nkoranyambaga ko Perezida Paul Kagame uyu munsi yahuye na Perezida Uhuru Kenyatta i Nairobi mu gihugu cya Kenya, aho bagiranye ibiganiro ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'ibireba akarere muri rusange, cyane ko byose bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Perezida Kagame rero akaba yagira uruzinduko muri Kenya, aho yaherukaga muri Werurwe 20 mu muhango wo gusezera kuri nyakwigendera Daniel Arap Moi. Ku rundi ruhande Perezida Kenyatta we yaherukaga i Kigali muri Werurwe 2019. Umubano wa Kenya n'u Rwanda ukaba ugaragara mu butabera, ubucuruzi, ubuhinzi, uburezi, ikoranabuhanga n'itumanaho, umutekano ndetse n'ibindi. Ibihugu byombi kandi bikaba bifitanye umubano wihariye ujyanye n'ubucuruzi, dore ko mbere gato ya COVID-19 byagaragaraga ko hafi 30% by'ibicuruzwa byinjira mu Rwanda binyura ku cyambu cya Mombasa gihereye mu gihugu cya Kenya. Akaba rero agiriye uruzinduko mu gihugu cya Kenya nyuma yaho leta ya Kenya cyangwa se ubutabera Interpol, polisi mpuzamahanga ikora mu gihugu cya Kenya, itangaje yuko ari umunyarwanda, hari umunyakenya ariko wakoreraga ishoramari mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse wari wanatotse ubutabera bw'u Rwanda witwa Ndogo, aho bivugwa yuko yari yarakoze umushinga wo kubaka amazu ndetse aza kugenda atayasoje, ndetse harimo n'abantu bambuwe amafaranga yabo. Akaba rero bivuga yuko yafashwe na polisi mpuzamahanga, ariko birumvikana ku bufatanye n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cya Kenya, aho bivuga yuko yaravuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umunyakenya n'ubusanzwe, ariko akaba yarakatiwe n'ubutabera mu Rwanda imyaka igera kuri 5. Binavuga yuko isaha n'isaha ashobora koherezwa ku butaka bw'u Rwanda. Tuve kuri inkuru turi n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Mbabwire yuko mu butabera kandi mu gihugu cy'u Rwanda urukiko rwasanze hari impamvu zikomeye cyane zituma mukase wa Keza Alizi akekwaho kumuhitana. Mukanzabarushimana Marie Chantal akaba yafatiwe icyemezo cyo gufungwa by'agateganyo iminsi 30 nyuma y'uko urukiko rusanze hari impamvu zikomeye zituma akekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Akeza Rutiyomba Elzi yarabereye mukase. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwaburanishije urubanza rw'ifungwa n'ifungwa ry'agateganyo. Mukanzabarushimana Marie Chantal rwasomye umwanzuro wo kuri uyu wa 3 tariki ya 2 Gashyantare 2022 bimeza ko ibyagezweho mu iperereza ry'ibanze bigize impamvu zikomeye zituma are uregwa akekwaho gukora iki cyaha. Mwiburanisha rero ryabaye mu cyumweru gishize tariki 27 Mutarama 2022, ubushinjacyaha bwari bwabwiye urukiko ko ibyagezweho mu iperereza ry'ibanze bigize impamvu zikomeye cyane zituma uyu mukase wa Keza Elzi akekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Mukanzabarushimana Marie Chantal aramutse afunguwe bishobora guhungabanya ababyeyi ba nyakwigendera ndetse n'abamukunda. Bwasabye urukiko rwo gufata icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo. Ubwo ubushinjacyaha bwasobanuraga ibyagezweho mu iperereza ry'ibanze, bwavuze ko uyu Mukanzabarushimana Marie Chantal yatumye umukozi wabo ubu banakurikiranywe hamwe ahantu henshi kugira ngo atinde ashaka gukora umugambi we. Bwavuze ko ubwo uyu mukozi yarahinduye ngo yabisikanye na nyirabuja, kuko umwe yinjiye mu rugo undi asohoka, ku buryo bikekwa ko yaramaze kurangiza umugambi we ashaka kuwuhisha. Ubushinjacyaha kandi bwavuze ko inkweto za nyakwigendera zasanzwe imbere y'icyumba cya Mukanzabarushimana Marie Chantal, aho gusangwa ku kigega cyasanzwemo Akeza yapfuye. Bwanavuze ko hari abatangabuhamya bavuze ko Mukanzabarushimana yarasanzwe yanga Akeza kubera ko ngo yuzuraga na se cyane, bityo ko yari afite impungenge z'uko azatuma asubirana na nyina. Uregwa rero we akaba yahakanye icyaha cyo kwica Akeza yarabereye mukase, akavuga ko ibyo kuba umukozi yatumye yaratinze nawe atazi impamvu yatumye atinda. Mukanzabarushimana kandi yavuze ko yari asanzwe akunda Akeza kuko yashakanye na se abizi neza ko afite uwo mwana, bityo ko atatinyuka kumuhitana cyangwa se kumuvutsa ubuzima. Umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda wasubiye kuba nyabagendwa inyuma y'igihe wari umaze iminsi warugawe kubera icuka kibi cari hagati y'ivyo bihugu bibanyi. Mu gicugu cuno wa mbere ijwi rya Amerika ryarungitse Assumpta Kabuyi ku mupaka wa Gatuna kuturabira uko vyifashe. Ashitseyo abwira Aloyize Bigirimana uko yabisanze. Irakoze cyane nkuko wari ubivuze, koko ni 9:00 za mu gitondo hano mu Rwanda,
icyo nakubwira ni uko niko byari biteganyijwe ko saa sita zuzuye umupaka ufungurwa, ariko iyo saha ikindi n'ubu tuvuga bitabyumva hahise hagwa imvura nyinshi cyane. Abantu basanzwe b'abapaka batubwiye bati ni ubwa mbere iyi mvura ntiyari iherutse, imvura nyinshi cyane ku buryo nta kintu kimwe, nta muntu ucaracara. N'abashinzwe umutekano benshi bari hano cyangwa se n'abanyamakuru nibo bari hano ku mupaka, bose bahise bihinda bajya kugama, abandi basura mu mamodoka. Nta muntu n'umwe tugeze tubona kuva icyo gihe wabashije kwambuka. Tukigera hano twasanze hari umunyarwandakazi umwe wari umaze kwambuka, ariko ibyo byo ntibisanzwe ko n'ubundi abanyagihugu n'ubwo imipaka yari ifunze, iyo harimo umunyarwanda ashaka gutaha bwo n'ubundi yatahaga, ariko uko byari biteganyijwe ko abantu baza ku bwinshi, kugeza uyu mwanya nta muntu n'umwe uraza, kuko niba uyu mwanya imvura ni nyinshi cyane hano ku mupaka wa Gakenke. Mbega hari bande, hari abo bitabye ibi birori mu bategetsi b'ibyo bihugu bibiri n'aho imvura yaguye? Kugeza ubu ngubu nk'uko abategetsi bo mu Rwanda babivugaga ko nta birori bizaba byo gufungura, keretse gusa kuba umupaka wafunguka abantu bakinjira cyangwa abandi bakinjira mu Rwanda abandi bakagenda i Bugande, keretse nihagira abaza kubyitabira mu gitondo nyine cyo kuri uyu wa mbere, ariko muri yavuga ko ari nijoro nta muntu wari uhari, yaba abaturage baho hafi, nta muturage urumva saa sita z'ijoro saa munani nta muturage wari urimo gucaracara. Ego me Assumpta, woba wamenye nimba iyindi mipaka nyabagendwa nk'umupaka w'Ikagitumba hamwe na Cyanika nayo ubifunguye? Oya, makuru namenye yo nuko iyo mipaka yo itarafungurwa, n'uyu wari ugiye kuba ntangiriro, ariko iyo yindi yo ntabwo irafungurwa. Ko leta y'u Rwanda yabitekanije kubikora mu ijoro buca, niki cyatumye itabikora mu gitondo izuba riva, igatekanya gufungura umupaka mu gicugu? Nta muyobozi n'umwe wigeze atangaza icyo kintu, gusa icyo hari cyo gutekereza yewe ni uko bashatse gutangirana n'itariki ya 31 bagatangirana nyine n'iyo saha ya saa sita z'ijoro, ariko ubundi kugeza ubu nta muyobozi wigeze avuga ngo twahisemo uyu munsi. Gusa n'ubundi nta n'umutegetsi wari uhari, nta muyobozi wari uhari ngo aze kuvuga ngo ndabifunguye ku mugaragaro. Byari uko guteka saha ya saa sita igena abantu bakaba bakwinjira abandi bakaba bagenda, ariko nta bikorwa byo gufungura ku mugaragaro byari biteganyijwe. Urakoze Assumpta, nihagira ikindi kiboneka uratubwira mu makuru y'ibiganiro bitaha. Urakoze, turagushimiye. Urakoze cyane Aloyizi, icyo mbona cyo nuko mu gitondo mu kanya mu masaha ari imbere hamaze gucya ibikorwa bye biza gutangira, ni amahirwe n'aba imvura ikagabanuka. Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uburundi burahakana ko atabasirikare babwo bari kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uburundi bwisiguye inyuma yaho amashirahamwe yigenga akorera muri ako gace avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'abarundi bateje umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo muri no misi. Pierre Claver niyo nkuru adufitiye inkuru ikurikira. Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikorwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro nimwe ihari yotuma abasirikare b'abarundi bajayo. Umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha makuru ko ayo makuru atarayukuri. Ibyo tumaze bisanzwe tuzumva ku mbuga ngurukanabumenyi cyane ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twumvisha ni uko igisirikare cy'u Burundi hariho uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijambo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika kandi intwaro rusange ya Kongo, kuko igihugu cyari cya Kongo murabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko abasirikare ba Kongo baba baranyuze mu gihe bataba bagiyeyo hisunzwe amategeko. Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'abarundi muri ico gice, ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke utegwa nabo basirikare.
Joel Namunene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo ko igisirikare c'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire Tabara ugwanya leta y'Igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara ca Uvira. Hari intambara igisirikare c'Abarundi kije guhinga opposition yabo yitwa ngo niyo Tabara barwaniye ahitwa mu Masango. Iyo mirwano abaturage bahunze bagenda bamwe imwenda abandi baje mu misozi ya Uvira. None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Leta Tabara muri iyo misozi? Yabo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kurwanya abaturage cyangwa abamarimari, bavuga yuko icyabazanye ni ukurwanya Leta Tabara. Icyo twosaba abaturage b'iwacu nuko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinda undi. Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire Tabara kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika muri Kongo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana, yemeza ko intambara imaze indwi irenga. Niho umugwi wabo waza barawuhagaritse rero urasa usubira inyuma, maze gusubira inyuma waciye wicamwo imice ibiri. Umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu. Ico bikoze umushikiranganji wo kwivuna abansi mu Burundi Tribert Mutabazi yamenyesheje ko igisirikare